Thank you. Good. Thank you very much.
ćemo početi o familiji njegovoj. Kao što znate, nije više među nama, umro je 2. jula u svojoj 96. godini života. Treća je generacija čuvara, znači posle njegovog dede Save Mihajlovića i oca Đure. Đorđe je od 1961. godine na časnom zadatku, pa sve do 23. 62. godine je proveo na našem srpskom vojničkom groblju. Deda mu je bio dobrovoljac, učesnik u Prvom svetskom ratu, vođen u Grblju, u Boki Kotorskoj i Crnoj Gori. Bio je sve negdje do pred otprilike Drugog svjetskog rata, kada nastavlja otac.
gore. Pićo, to ostavimo onda brežimo. Tamo je Srbija.
to su srpski junaci. Nego samo bolje razumeš šta su udali oni za slobodu. Znam, vidim što planina zove, polazi četa na zadatak svoj. Tražimo svud podvige nove, planinsko sunce prati složni stroj. Drug za drugom u koloni kreće, još jedan vrh osvajamo mi, noć se bliži, već se spušta veče, u domu planinskome srešćemo se svi. Ulazi četa na zadatak svoj. Planinsko sunce prati složni stroj. Planina zove, čuje se rog, planina zove, polazi četa na zadatak svoj. Tražimo zvuk od vike nove, planinsko sunce prati složni stroj. Drug za drugom u koloni kreće, još jedan vrh osvajamo mi, noć se bliži, već se spušta veče, u domu planinskome srećemo se svi.